Bugün biz bu Amsterdam Dam Meydanı'da zaman tarihimizde kurulan iki cumhuriyet, yani 1933 11. 13. güne Kaşgar'da kurulan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ler 1944 11. 13. güne vücudu kurulan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne hatırlaş günü yapıyoruz. Aslında seyşembe gün 12'sinde ötkesek olurken bugün hepsini okuyanlık için bu yerde vaktimiz çıkarıp vakit çıkmayırken Çımaş Kulağı'nda geçik olsun bu günde hatırladık. Bu gün bizden çekildiki Şarkı Türkistan milli davasındaki kıbılnamesi şundakla bizden roy cihetten uzaklandırıp kılıvatkan, mehaniyetimiz güç koşkan, bizni pəxirlendirgen, ilhamlandırgan, gururlandırgan bir gün. Şundakla biz özümüzdeki müstakil bir devletimizin bağlılığını çetelliklerge, dünyanın her qaysi yerlerinin Amsterdam kelgen sayahatçilerge anlatışı için bu faaliyetine bu yerde orlaştırdım. Bunun orlaştırgan yerde bu Türk sebep neymi degende ben bu yerde 16 ay oldu Amsterdam Dam Meydanı'nda izchil namoyishlar jarayonida nurg'un chet elliklarniki har xil tabriklash faoliyatlariga har xil nimalarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yaqinda bir necha oyning oldida bir ichki davlatniki o'zidagi mustamlik tarixini anglitishdan tam o'zidagi qurgan davlatniki xotir kunni eslatdi. Shunday bir xotirash faoliyati olib qoldi. Shunda nurg'un chet elliklar sayohatchilar ko'rdi. Bunda ta'sirli menma bu qatimliqi Sharq Turkiston Cumhuriyet günündə Amsterdam Dam Meydanı'nda yapmasam bu dek bu plan şunu deyip kaldı. Yani bu Türkiye. Şunu yağı ben bu faaliyeti oylaştırdım. Köygendek Kroatya bana. Birinci hem ikinci Cumhuriyetimizdeki tarihi ait bütün resimlerden, kurguculardan resimlerini koyuşlarıyla mükemmel bir devletimizden sıvı oldu bu direkt çizdim. Bunun başka hayatımda Uygurlar tarihi. Vallahi tarihinden tatip hazır en ahırkı Cumhuriyet tarihini kısa şekillerde düşündürüş arkalıp yani Uygurlar'ın bir tarihten bu yan kul olmayı müstakil yaşap kılıvatkan bir devlet kısmı olduğunu hakka bu şekilde anlattım. Hani atırak koygan muzikalarımızdaki köpüncüsü Xitay tacavuzcularındaki Şarkı Türk'ten elip beravatkan kırgıçılıklara ait resimlerini hemmisini türleri boyunca mesela ayallarınki ayrı, ballarınki ayrı, orgat kesiklerini ayrı, Hitler'in kurgan cezalarından Xitay tacavuzcularının kurgan cezalarını siliştirip şekilde arkalıp yerlikler olmuşta bunu dünyanın dağlık akbarat vasıtaları ilan kılıngan gezitleri yanıyan kuyaş arkalıp bu şekillerde onun tükürüvatına bu rastlar.
Dünya Uyghur Kurultayı'ndaki reisi Dolkun Eysa efendim bu katımlık Amsterdam yapılavatkan Şarkı Türkistan Cumhuriyet Günü'ne hatırlaş münasebetiyle bu faaliyetimiz ketildi. Bunun için Dünya Uyghur Kurultayı'na samimi rahmetini yetimen. Rahmet bu münasebetiyle Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolkun Eysa hakimizle ben işkeniz yapmayı teklif kıldım. Rahmet. Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar, Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlarimiz. Bugün bana ilimiz Abdurrahim'nin başçılığında Gollandiyadaki Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz bugün 33 ve 44 kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyet bayramımızı hatırlaş ve bu Cumhuriyet günümüzde Şarkı Türkistan davasını şu Gollandiya'nın merkezinde dünyanın siyasi paytaxtlarından biri olan şu meydanda ve avazımızı anlatış için müşahedemizde bir güzel bir programı uğurlaştırıptı. Sanatkarlarımızı teklif kıptı. Bizim milli medeniyetlerimizi, taamlarımız bir yerde körgezme kılmatıdı. Demek bugün biz bir yerde Cumhuriyet günümüz, milli müstakillik günümüzde Şarkı Türkistan davasını, Uygur davasını dünyaya, Gollandiya halkıga bir anlatış fırsatı oldu. Bir yerde akaysınlar bilen birlik bolganlığımız için, bu murasimda sizler bilen birlik bolganlığımız için özümden ayti baxtlik, baxtları his qilaman. Demek bu şu ruh bulungan bolsa, bizdeki muşu cesaret bulungan bolsa, biz çokum üçüncü bir cumhuriyetimizle yakın kelgüçte aziz vatanımızda kutlayınız. Vatanımızda muşu bayraklarımızla, vatanımızda canlan kılığımız, bulunduğumuzdan işençimiz her zaman tam bu aval biz çetelde yaşavatkan vatandaşlar bunu sütümüzle bu bayrağımızda, bu devletimizde, bu cumhuriyetimizde aval kalbimizde, ailemizde Amerika'nın çetelde yaşavatkan her bir Şarkı Türkistan'da yaşavatkan cumhuriyetimizin içinde yaşışımız, kuruşumuz gerek. Bu şu ruh bizde olsa bilemizde bu şu bayraklarımız vatanına azman burada bütün canlan kılığımız şununla bu şu ruhlu tutuşumuz ve şununla birlikte her bir Şarkı Türkistanlı bu şu Abdurrahim ilimizdeki bolgan cesaretini gösterip özünün bir kişilik milli mecburiyetini, dini mecburiyetini, milli mecburiyetini, vicdani mecburiyetini uğurlaş zamanı birkaç yıldan buyan, 2 yıl yakın vaktin buyan ilimiz bu şu meydanda birkaç ay yıldır kilip, bir ziyaret kılıp, görüşüp, kollaşlarımızı bildirip ketken Hamay, kışdımay, yazdımay, yağmurdumay, kardımay, hiç qanday bir ökünüş veya ki bulunsa başka bir dertler bulunmay, özünün bir milli mecburiyetini bir 2 yıldan buyan davamlaştırıp kiyotudu. Nurgulluğa halkara matbuatlarda teşvik qilindi, çıktı. Nurgulluğa sosyal medyalarda minlarca, 10 minlarca insanlar hitap qilish fursatiga erishdi. Demek davani eğer şu yürek bulungan bolsa, şu irade bulungan bolsa bir adamı minglığan insan kılanmagan işini kılalayken onun tipik misalini müşehimiz müşü meydanda bir qancha yıldan buyon yarattı. Sana mübarek olsun. Bütün Gollandiyadaki vatandaşlarımız mübarek olsun. Aslında bugün Gollandiyada 3 milyon yakın kardeşimiz var. Hemimiz gelip müşü meydanını kök bayraklarımızdan tolduğun bolsak, takım köp insanların dikkatini çekken bulattık. Bunun deyin kim bolsun o kardeşlerimiz müşündak milli küllerimizde, milli cumhuriyetlerimizde, milli bayramlarımızda müşündak ammi sorunlara, fırsatlarını koldan vermey, davayımızı anlatışımız gerek. Bugün bana bu yerde yalnız Cumhuriyet bayramımızını hatırlaş için milli medeniyetimizni teşvik kılışılan bir kanmay aşağıda bana nurgulluğun lozunkular tayarlanıptı, ceza lagırlarının canlılık süratleri körgezme kılmatıdı. 33-44 Cumhuriyetlerimizin tarihçileri tayarlanıptı, resim körgezme kılmatıdı. Küçük bir bedel bilen bulduğun işemez. Şununla hemimizde müşerref olsun, hemimizin Cumhuriyet günü tekrar mübarek olsun. Bunun dinkin hemimiz bu davanı, muşu bayrakını oldu bilen ailemizde, özümüzden, kalbimizde yapıltıldığın ruhunu özümüzden, ailesinden başlaylı. Tekrar burada hemimlağa salam ve rahmetlerimi bildirmem. Rahmet. Rahmet olsun. Selamun Aleyküm, hürmetli cemaat. Bugünkü günümüz tolimi mühim bir gün. Balıklı Şarkı Türkistanlık için hem hoşallık hem kaygırgan
g'amga to'lgan bir kun. Xo'shalligimiz bo'lsa, mushu bayrog'imiz 86 yil ilgari vatanimizga tiklangan, o'z zaminida napildigan bir xo'shallik. Ama qayg'u bo'ladigan bo'lsa, afsuski bu cumhuriyetimiz düşmanning hiyla-mikrlari sababidan uzun ömür ko'rmay düşmanninki vatanimizdan düşman mustamlikasiga aylangan bir vaqtlar. Biz yanada qarindoshlar mushu bayroqni vatanda tiklash uchun millionlab insonlar o'zining istiqbolini qurbon qilib tiklagan edi. Shu ajdodlarimiz bergan qurbonlikni hozirgi zamonda yashayotgan Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonliklar qurbonlikni bera olsa, yanada mushu bayroq vatanimizga albatta tiklanadi. Unda bo'lganki, masala o'zimizda. Biz boshqalarning yordam kutishdan ilgari o'zimiz mushu bayrog'imizning, o'zimizning vatanning mustaqilligi uchun nima ish qildim, nima ish qila olaman degan savolni o'zimizdan so'raylik qarindoshlar. Bugungi kunni faqat eslab, xotirlab o'tib ketilgan bilan bir kun emas. Eslash, xotirlashdan keyin bir amaliy harakat vujudga chiqadigan bir kun. Bugungi kun cho'qim har bir Sharqiy Turkistonlikninki to'xtamay harakat qilishiga sabab bo'ladigan bir muhim kun. Hem şu münasebet bilan bugungi mushu kunda issiq jonlarini qurbon qilgan liderlarimiz, shahidlarimiz, ajdodlarimiz hammalarga Alloh tabaraka va taolodan rahmat va mag'firat bilan so'zimni oxirlashtirman. Hammalarga ko'p rahmat. Alloh tabaraka va taolo hammani qodirdir. İnşallah bir kun mushu bayramimizni o'zimizniki vatanida qutlashga nasib qilgay. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Avvaldan bizniki tarixda qo'yilgan ikkinchi o'yinimizniki har Turkiya bilan hammalarni tabriklaymiz. Bunda hammamizga a'yon bo'lgandek, biz tarixda muhim san'atlarni oshgan bo'lsakmi, ammo afsus hozir Xitoydagi eg'ir zulm ostida xalqimiz jabroq bosim ostida yashayotgan. Ammo buni yaxshi kutalayapti. Inshaalloh bir kuni biz o'zimiz o'z mustaqilligimizni qo'llayishimizga, ya'ni o'zimiz harakat qilib shu kunlarni nasib qilishga yordam tilaymiz. Men bo'lgancha bir qisqacha narsalar qilgan shuni sizlarga sunaman. Goedemiddag, dames en heren. 12 november 1933 werd de Eerste Republiek van Oost-Turkestan opgericht. Het gebied van de Oeigoeren was voor het eerste onafhankelijkheid. Echter werd deze republiek had niet lang vol, maar werd ook 12 november 1944 het weer Tweede Republiek van Oost-Turkestan opgericht. Elk jaar herdenken de Oeigoeren deze dag als een belangrijke dag uit de geschiedenis. Naast het belangrijke doel om de Republiek van Oost-Turkestan te herstellen met hulp van alle middelen die nodig zijn in overeenstemming met de internationale wetten, proberen wij dagelijks tegen het onrecht te vechten van de Chinese overheid. Momenteel zijn er miljoenen Oeigoeren, Kazachen, Kirgizers, Oezbeks en Tataren, waaronder veel onze broeders, zusters, moeders, vaders, tantes, ooms en andere familieleden zijn opgesloten in de Chinese concentratiekampen of buitengerechtelijke gevangenis, waar ze het slachtoffer zijn van honger, onmenselijke medische experimenten, marteling, orgaanoversteun en de brutale dood. Sinds China onze vaderland Oost-Turkestan heeft bezet,
en ons onafhankelijk republikein staat hebben afgenomen worden en door de Chinese regering verschillende gebied geworden om te Oeigoerse koloniseren zoals dat gezien in de Tibet. Afgelopen 17 jaar heeft de Chinese bevolking samengesteld voor ons gebied traditie veranderd door middelen van miljoenen van Chinezen naar Oost-Turkestan te sturen. De Chinese regering heeft door gebruik gemaakt van de grondstoffen en mogelijkheden in Oost-Turkestan geprofiteerd en zijn de Oeigoeren afgenomen van de vulnerabele grenzen in onze eigen gebied. Bovendien worden er honderden wapens en militaire apparaten getest op Oeigoeren. Naast dat zijn er ook 46 reclame bommen getest, waarbij 800.000 Oeigoerse en etnische Turken zijn overleden en miljoenen mensen blootgesteld aan de strategie en de gevolgen ervan zijn, zoals kanker en andere ziektes. De Oeigoeren lopen een groot risico dat ze uitgeroeid worden. Niet alleen door de openlijke en fysieke ontvoering, maar ook geen uitvoering zoals de verspreiding van de AIDS-virus onder de Oeigoers als een regeringsbeleid. Gedwongen abortus en het vruchtbaar maken van vrouwen met hulp van medicijnen en chemische middelen. Speciaal om te focus te leggen aan Oeigoerse vrouwen worden Oeigoerse vrouwen verplaatst en veranderd naar verschillende plaatsen in China, waarbij de Oeigoeren moeten werken als een slaven. Overigens dringt de Chinese regering de Oeigoerse vrouwen op de Chinese mannen trouwen, zodat Oeigoerse zich niet meer kunnen voortplanten en de zullen uitgeroeid worden. Wij hopen dat de mensen van Oost-Turkestan die lijden onder de Chinese onderdrukking en bedreiging worden uitgeroeid. Onder bescherming worden genomen door de mensenrecht op de wereld. Wij danken u zeer. Ya hozir hamda mana yoshlar vakolatidan Ershad Islomni bir shiqiz gap qilishga taklif qilayin. Assalomu alaykum jamoat. Men Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan Ershad Islom bo'laman. Hammanglarga Sharq Turkiston yoshlar qurultayidan o'tiq salom. Ham yangidan qurilgan tashkilotimizning nomida Abdurim qilishimizda tabriklayman. Alloh razı olsun. Yillarcha biz o'z ko'zimizdan ko'ryapmiz. Nurgul kishini chiqyapti. Ba'zi insonlar men damalolay o'ynab keladigan vaqtni bu qilishimiz sirab qilmay, vatan millat uchun bu yerda yomg'ir maydonlarni qanday bo'lish qilmay, bu yerda millatimizning dardini anlatadi. Alloh razı olsun. Bundan kim bu? Bu qilishimizdagi davomli albatta Abdurim qilishimizdan emas, qolgan har bir Sharq Turkistonlik deydigan qarindoshlarimiz qilayotgan bir harakat. Shunga gapni uzatmay, meyada kelgan boshqa tashkilotning rahbarlari bor ekan. Mana shunday biz qaysi tashkilotdan bo'laylik, qaysi yo'lda bo'laylik, hammamizning niyati bir. Hammamizning nishonimiz Sharq Turkiston ozod qilish. Mushu kunni, Cumhuriyet kunimizni inshaalloh bir kun ishonchimiz komil, yuzini tutishimiz, bir kuni o kun oz qoldi deb o'ylayman. Mushu Cumhuriyet bayramimizni o'zimizniki Urumchi, Qashqar, Xotan, G'o'ja, Qarmay o'z millatida o'tkazishni nasib qilsin inshaalloh. Rahmat ammanglarga inshaalloh kelishimizniki bundan salomat bo'lsin, oilasiga xotirjamlik tilayman. Yana bizdan tashkilotimiz nomidan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat ammanglarga. Mikrofon yapılır mı? Mikrofon yapılır mı? Çıkmayı bakın. Ne tatlı. Tamam.
tane. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، هذا اليوم يوم مهم لشعب تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين. ففي هذا اليوم قبل 86 سنة نحن أسسنا جمهورية تركستان الشرقية، وبعد ذلك أسسنا جمهورية تركستان الشرقية في بلادنا. ولكن مع الأسف الشديد كلا الجمهوريتين قضي عليهما من قبل الأعداء في ذلك الوقت، من قبل الاتحاد السوفيتي ومن قبل الصينيين. فمنذ ذلك الحين من 1949 تركستان الشرقية محتلة من قبل الصين. شعب تركستان الشرقية كما تعرفون شعب مسلم منذ 1000 سنة، فهم يتحدثون اللغة التركية، لهجة من لهجات اللغة التركية، اللغة الأيغورية. اللغة الأيغورية لهجة من لهجات اللغة التركية. فعدد تركستان الشرقية، عدد الشعب تركستان الشرقي ما يقارب 25 مليون، فليس كما يقول الصين 9 ملايين. أيها الإخوة الكرام، ما نرى في وسائل الإعلام الدول العربية أننا إذا ذكرنا في إعلام الدول العربية سنذكر أننا من مسلمي الصين. فأنا من هنا أقول فنحن لسنا مسلمون صينيون، بل نحن مسلمون تركستانيون منذ الأزل. فلذلك على الأقل إخواننا المسلمون في الدول العربية أن يفهموا هذه القضية، أن يفهموا قضية تركستان الشرقية. فنتجاوز سنوات الاحتلال فنصل إلى عام 2017. في 2017 كما ترون في ورائي في النشرات في المعلومات أن الصينيون في تركستان الشرقية أسسوا مخيمات إعادة التأهيل في ظنهم، وفي الحقيقة فهذه المراكز ليست مراكز إعادة التأهيل، بل هي أسوأ من السجون. الهدف من هذه المخيمات إمحاء الشعب التركستاني من الوجود إلى الأبد. فلذلك منذ أن أسس الصينيون مخيماتهم الظالمة في بلادنا ملايين من التركستانيين في هذه المخيمات. ففي هذه المخيمات يغسل دماغ التركستانيين، فيدخل في دماغهم العقائد الشيوعية المضادة للإسلام والمسلمين. وفضلا عن ذلك أنهم خربوا كل ما هو يرمز إلى الإسلام والمسلمين في بلادنا. أنهم خربوا وهدموا آلاف المساجد وآلاف المراكز التعليمية الإسلامية. الصينيون خصوصا الحكومة الصينية تروج لنفسها في الدول الإسلامية أنها لا تعادي المسلمين ولا تعادي الإسلام، أن المسلمين في الصين هم بخير. أنا من هنا أقول فهم كذابين، فليسوا كذلك. إنهم يسومون المسلمين سوء العذاب. أن الإسلام
مجرد التفكير بالإسلام، مجرد التفكير بالعبادة، مجرد التفكير بالعيش في ظلال الإسلام يعتبر إجراما في القوانين الصينية الظالمة في تركستان الشرقية. فلذلك في هذا اليوم نحن نحتفل يوم استقلال تركستان الشرقية. فنحن كشعب التركستاني نرى أن الحل الوحيد لشعب تركستان الشرقية طرد هذا الاحتلال بأي ثمن كان. فلذلك شعب تركستان الشرقية فهم ليسوا بصينيين، إنما هم شعب تركي ينتمي إلى شعوب آسيا الوسطى. تركستان الشرقية جزء من آسيا الوسطى. فلذلك من هنا نخاطب إخواننا في الدول العربية، فعليكم أن تعرفوا، أن تبحثوا في هذه القضية وتعرفوا الوجه الحقيقي للشيوعيين الصينيين. فالشيوعيون الصينيون فهم لا يلعبون بمقدرات الشعب التركستاني فقط، إنما هم هدفهم الاحتلال للعالم الإسلامي كله. فلذلك فهم يخططون لذلك. ففي كثير في الدول العربية هم دمروا الاقتصاد المحلي لذلك الدول، فجاءوا ببضائعهم الرخيصة وخربوا اقتصاد تلك الدول. فمن هذه الناحية أيضا الصينيون خطر على الإسلام والمسلمين كلهم، فليسوا على الشعب التركستاني. فمن هنا نذكر إخواننا بشيء مهم، فليس هناك من لا يعرف سور الصين العظيم كما يقولون. فهذا السور العظيم في الحقيقة حدود دولية للصين الحقيقية. معنى ذلك تركستان الشرقية تبعد من هذا السور بآلاف الكيلومترات. فلذلك نحن لا من الناحية الجغرافية ولا من الناحية العرقية ولا من الناحية الدينية ولا من الناحية الثقافية مسلمين صينيين، بل نحن مسلمون تركستانيون. نحن نريد الاستقلال فقط. يوما ما سنطرد إن شاء الله المحتل الصيني من بلادنا. وشكرا جزيلا.